nimahinyiriirio kuregana na ciiko cia kuhuthirwo ni ateti kuhurunja thayu wa bururi na makiria hindi ya ithurano na ritana riri rikitio ni Kennedy Olwenye akiaria handu-ini ya commissioner wa county ya Nakuru Royford Kibara hindi ya igongona riu kuhingura kigomano gia thikũ ithatu ya guthomithia Mbeu Njithi matanyihiire 20 kuma county 14 guku bururi-ini na bata wa kuiga thayu ugitiri-ini na urumwe. Kigomano kiu kihaririirio ni kamiti ya kuiga thayu na urumwe guku bururi-ini NCIC unyitanĩri-ini na gikundi kia YMCA. Akiaria igongona-inĩ rĩa kũhingũra kĩgomano kĩa thikũ ithatu mwena wa Nakuru kĩa gũthomithia Mbeu Njithi bata wa thayu, ũrũmwe na ũiguano, Kennedy Olwenye na ũrĩa ũrũgamĩrĩire commissioner wa county ya Nakuru Royford Kibara nĩorĩtie Mbeu Njithi aya wona mamũkĩra gĩthomo kĩu mathomithie aruna ao bata wa thayu na ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Ni Kennedy Olwenye nawakilisha commissioner wa county ya Nakuru, na tunatumai ya kwamba wataweza kupata mafunzo mema kuhusu mambo ya maridhiano na upatanishi ili waweze wanaporudi kule mashinani wataweza kuwafunza vijana wenzao. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya kũiga thayu na ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ NCIC nĩ atarĩirie bata mũnene na muoroto wa gĩthomo gĩkĩ. Kama wafunzaji tunataka kuangalia kama vijana wa Kenya wao wana wajibu gani katika kuhakikisha kwamba amani na usalama unadumishwa katika sehemu wanazotoka. Vile vile tunajua kwamba vijana wanapata changamoto ya masuala ya ajira. Nake Pamela Kaleka kuma gikundi kia YMCA akihutĩrĩria gĩtũmi kĩnene kĩa gĩkundi kĩu kũnyita itemi harĩ kũhunjia thayu gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa majina naitwa Pamela Kaleka ikiwa one of the stars of the YMCA. Tumekongamana hapa around 10 counties, and the 10 counties, as we go back as trainers, the young people will now take the lead with other young people in our counties to talk about peace. Mbeu Njithi arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ kĩu matiagĩte wa kuga kuona rĩrĩ nĩ ikinya inene rĩa kũrũmia thayu na ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Naam, kwa majina ni Charles Mwangi, mwenyekiti wa National Youth Council Kenya YMCA. Tuko hapa kuwa empowered na skills ili tukitoka hapa tuende kuelimisha vijana wenzetu, tuweze kuwajulisha umuhimu wa kuweka amani katika nchi yetu ya Kenya, na pia si tu umuhimu vile ambavyo tutakavyodumisha amani katika nchi yetu ya Kenya. I am Charity Wanjiru and I'm a member of the YMCA. It's important for us to learn about peacekeeping that we may enhance the peace in our community. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩa kwa nĩ Chege wa Wanjohi.